Do you want to buy a house? Then your worries are over. For sale. Mewasem Debbie Demao. Yes, it's for sale. It's a 5-bedroom gated houses with a beautiful view and serene. All for sale. A dining in our Tantra Hills estate. Into Wahibia Freying. They're very affordable. You can simply call us on 050-338-7037. Ebusia abrante bi e de ara wosem abetu Facebook a what show note tin note be a broken heart note na wo kan note na obesre a na ne nkyeremu na ye say o wa hwe oba no de oba no akọ school ejuma oba no ye ono na wo sponsor ye eden rent ye akwantu ahodo ne ebusuansem na no ono na oba we e de bele no na we tuatu asa ka we nyina na abrante no etu asa ka we nyina no na adwina na ye say we your oba opesanka one no etenase basa ne oba no so na ekura anyoforo to the extent say oba na ma ebusuani bie ehu ni da oba ne ka to obi aso he just a friend last minute oba we akokoware sojeni a me ne wo kase kwese da we e ebeye oba no e ware sojeni na be ma ne hwe ha oba no ho ayefe eni enimonyam sha oba no e ba benya no hu ni se e wo se ombra bonte no fa ensene mu nchire mu ankasa embra na no obi ehu na ye be kaya taxi driver bi ebo ba bi dua abrante nim se aseme de nti no ofa nkosua miensa ekobo oba we edua ama no kase eduabo no aka oba we ama oba no efrimu Chaniye. So ucha. Mame ya nana. Se mimi shia mame ya. No a virgin na me befa na. Enene akwa no hwe ni school no ko na nimu nti no. O kire me se menye na size. Dia. Nana se mimi shia mame ya no a virgin no nwo ba ko na mimi shia na dia. Enene meme hwen mama oma boka ena ompeme ena nene na na ka nkwase asem nana enke so afia se meme hia maame ya na otonkosua ya noa ena chemi fa na me take me yi am hwe ne yenti oso obeko school na me man kwan so nko school ena me hwe ne no ko hu be ma wofro no so ompeme biem ena ne me kana na se ena na be ma frame ka chem se mhia maame ya oya akora okosku wa bra akora no kosku se mhia no ton kosu ana me fa no ena ne na papa ne dan na no se edan asem ne se me mhia again no na oton okosku a wa bra no ton kosu a na se ampa se na mhia no okosku a ena me dan ma no na oni mini na se nyampa se mhia again no ton kosu ana me fa no eno so okosku ena me hwe no do hia bia obusa ma de anam de ama no nana sika oba me nchen a me de gya ne kwan de onfa because oba de one ne da also man bibi but se me wa mama boka ni kwan se me bo ne ono chem so mpe me biem no mbe me aka ne boko ne nana ne wisu mmeranti no nana me de aba wanu manka so afia se ma me ya mi hia no onfa ba ma da ena me na breaking the virgin a nana e am pasa oni minni nana senyampa se mame mhia no wa wo ba ko a be ma no mfin no ono anum to se be ma no mfin be ma de ne fa ya mu enene one me yesa nana ukun ma papa ni wi a fa mame ya na nkasa no ho asem na daase nana ne mama ni ska me bia so mame so pen se ne mame ni mitusi di krada enene because of omu ba ne ya de enye ombe gina na chi aka chense de oye ne nye papa ye pa cha na si no mu be wisu mra nana so mu lai se kwadu titi omu makoma se kwadu de obeka asambone afa me ho bia enke so afia obatan onana nana pokunie ya pokuya en adi sa abone no nana unu omuni ne santi nana minti me mfra akwa kita me sam shinapu yi pantu nana me de da wase enim se obeye enu nti na me sefa omuda ase no nana dase ya mo piafo
no na kire say nsa papa shna papa na me de bo say dua nya shna po na shna ntina na aboka ya shna papa nam de fro ndi ma samame a ibusu ani bi obeka asamboni afa me ho papa no kire so de me ko social welfare na o de me ko no ana on fa me ko am pese BBC e wo wanchi o mu hu se me me ntwi taxi enhwe wo e ma won kire me se me yejime fo the sent nana me de shina pui e da ase me fie gu o na am de shina pui da ase so ba bi bia la bosum bia konfo bia so a asem no o ma yen kan boko omu fa yie na yie ana no be fa ho se nana okwa dane duane de enta so afia unini pepepe oba tan unini pepepe unim sene a blessity e ki testiam me ni bi kura me for so de amaw empo kura me di kama osika ansa na mama me ni a wo mi bi adi o frem na hia ska na me ni hia ska me di kan de o de amaw ansa na mama me ma me bi adi na wo kire me se wen hu be ma foforo nti me no esuni fa so bi ma gajo fia obata unini pepepe that's nyando pia. Some few months ago near Castle Kumasi so post ni bia kobo oba bi tu a oba no ete na koma na na me no mu yawo na we bufuti post ni Ahmed ebo ba bi tu wo Kumasi abonten so ebusua ebre bi awia bedu se e wo se enu ama no omuhwe omo yie e wo emprantwe omo twen oni abrante bi nam na o hwe na se na brabo enya ofe who ni say he qualifies to be the husband you want to have. The first thing also ya near say my brand and ten and say natural home because enam amuche ni awuye ne and maybe who pie a pie of muntino skebi obejedi skebi de obejedi na so ahwe obedeji ebusia message so so le ofutu sembe to abonti ma ye hu hawa posifa disa asem na fe subscribe my page ni mi adoma so send am here upload bi aso na sa ebetuma kan me the breaking news, trending stories, spiritual programs and political shows and am de bro makra